Так, шкарпеточки узял, кофточку так само, бутербродики есть, можно отправляться. Вось яшчэ цацачку возьму, каб было з чым гуляться. Добрый вечер, мои маленькие. Привітання, сябры. Бусик, салют. Добрый вечер, Феечка и Яночка. И до побачення. Бусик, чакай, куди ти собрався? У вирий. Ну, які такі вирий? Ти що придумав? Гэта не я придумал. Так у одной передаче сказали, что все буслы осенью летять у вирий. А я ж так само бусил. А чим я горше? Ну все, бывайте. Буслик, Ну что такое? нікуди ми тебе не отпустим. Чому гэта? Не отпустим. Бо, па-першае, ужо поздно, а хто на ноч гледзячы ў дарогу адпраўляецца? Ничего страшного, я темры не боюсь. А по-другое, ты хоть ведаешь, куда лететь? Так. Где ты вырый находится? Ой, не ведаю. Ну, ось бачиш. Ай, разберусь, спитаю у перельотних птушок, як кажуть, язик до вирою доведе. Ну, що? Не, Пустите, вы чего? нікуди ми тебе не пустим. Я ще маленький. А у выры летаюць толькі дарослыя птушкі. Заблукаешь и застанешься один. Так, да таго ж буслы ўжо даўно адляцелі, яшчэ да халадоў. И ты змерзнешь у дороги. Отпустите, кажу. Я буслик, и я хочу у вырой. Нет, мы не покоимся. Так, а калі табе так хочацца ў вырай, мы табе яго арганізуем тут, у калыханцы. Правда? Я ж фея, і ўсё для сяброў магу зрабіць. Ура! Я застаюсь. Феечка, але спочатку растлумачце, что такое гэты вырай? И где он находится? И чему птушки туды кожную осень летят? Столькі пытанняў, усё па чарзе. Сядайце, калі ласка. Зараз усё растлумачу. Мы з вами живем у Беларусі. Яна тут знаходзіцца, правда? Правда? Угу. І у нас за год мяняюцца 4 сезоны. И я ведаю, Так. весна, лето, осень и зима, правильно? Малайчына, Буслик. Это и я ведаю. І ти, малайчына, Яночка. Дык вось, вясной, летом і восенню у нас цёпла. І птушкі адчуваюць сябе добра. Але зімой усё мяняецца. Выпадая снег, Так. реки замерзают. И птушкам робится неутульно. Вось яны адпраўляюцца ў вырай, краі, дзе не бывае халоднай зімы. Это на поўдні. Там заўсёды тепленько. Я читала. Так, некаторыя беларускія птушкі зімуюць ля міжземнага мора. Так далеко? Так, а буслы адпраўляюцца яшчэ далей, у паўднёвую Афрыку. Ого! Вось мы якія буслы. Нам ніякія адлегласці не страшныя. Так, вы сапраўды рэкардсмены ў дальніх пералётах. Але табе, буслічак, аднаму до Африки ни за во что не добраться. Добра, что ты застал. Калі вырасту, абавязкова полечу. Ну гэта, канешне. А я вось яшчэ што не разумею. Што? Калі ў Афрыцы заўсёды цёпла і добра, чаму буслы кожную вясну назад вяртаецца? Жылі б сабе там круглы год і ўсё. Ага, не разумееш. Не-а. А можа, буслік нам растлумачыць, чаму? Ну што тут незразумелага? Беларусь наша радзіма, мы яе вельмі любім, вось і вяртаемся. Ну як, Яночка, задаволіў цябе такі адказ? Так, думаю, калі б я была пералётнай птушкай, таксама б заўсёды вярталася дадому, бо радзіму таксама вельмі люблю. Дзякуй вам, Феечка, за тлумачэнне, але вы абяцалі для мяне выраз зрабіць. Не забыліся? Канешне, не забылася. Вы гатовыя? Гатовыя! Ух ты! Гашось якая! Тут так тепленько и утульненько. Ой, глядите, мотыльки летают. И кветы, кольки, это и есть мой вырай.
падабаецца? Вельмі. Дякую вам, феечка. Калі ласка, мой маленькі. Не улятай ад нас, добра? Добра, пакуль не палячу, бо мне і тут добра, разам з маімі найлепшымі сябрамі. А каб яшчэ лепей было, прапаную паглядзець мультфільм. Ура! Глядзім хутчэй! Ну, вось і ўсё. Мультфільм скончыўся. І нашы прыгоды ў казачным вырай таксама. Феечка, а вы калі-небудзь яшчэ для мяне зробіце такі ж казачны вырай? Абавязкова. А зараз спаць, бо я сёння такі цікавы сон згатавала. Правда? Все, Бусик, хутчэй умывацца і па ложачках. Ага. Добрай ночы, хлопчыкі і дзяўчынкі. Да сустрэчы, сябры. І чароўных усім сноў. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, волшебняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, волшебняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, каски все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так сама, каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю,